Arkoini Pai Porni Ronker Kakli Pidupon. Lason sila kain ko rapon ilip constituency ke parlupon. Donglang so sing not tirang arong along sitami aningkan bang lason the taxi pining le thota Arkoini Pai Porni pachito dunsi angkang siang vai si pen Ronker Kakli Pidupon. La pela bang so Ronker Kakli along kurusar dorsing lek thia atum pensi bomud vokana sangtar klardak pen than kachinipon. La pena bang so Ronker Kakli along ningki me pen kachirab du na bang thuapan akahai jiten terona hin pensi than kachinipon. Labang so ningki me pen kachirab du na bang pho akahai sarprojen rong phara hin pensi labang so Ronker Kakli along kachudenga kasu harlung pen chinglok kijun alang antalang hin pensi rapon. Lapen singno tirang arong along asone taxi donglang so arong along rong pho arong Ronker Kakli along ta alang lihin pensi disbrojer glass lapen kijun alang haihuyang ta alang lihin pensi ningke me pen rapon lo chuke lapen harbamon rongpi camera person longlias tirang karbiang long TV9 news nalitum bang so Ronker rong of joki chuke jolong tumanni bang phu ba bang phi tum na chirab du la pasom do nang rablo hai sar projen rong phar hin mata nang rablo alang lilong ni chirab dun lo lapen la rong pho phanta rablo dak det pu phan gai lo konanat hanse kra ki la rong sarmen rong phar teglang ti singnot terang amreng terang rong lapen langmang rong phar la rong pho phansa rapon kichudenga kasu lapen kijun harlung lapen lang tanang rapon lo lapen lam ge rapet tikthi ta singno terang rong phan kursar dum phan lapen sar pi dum phan kirapon pe chum lap kichum pla pe lapen choi kursar dum phan choi poho lapen ki son kursar dum kien ala aseleng la sonjat en nang rabdun la rong long yu Dai tharang sali dai huria habar long driver association na tumpen kachi songa sai kidengpon Arkoini Pai Pho surihini rankor apli arning dai thor police station angkang arlu duar baguri constituency ke palu dai thor Rangsali, Daihuri, Ahawar, Long Sitami, Hemkong Long ke parting mate driver association na tumpen kache songa sai kidengpon. Lason si justice court surihini rankor ke thom aron ke pangdak pon ateng aputhak driver tum anchilang pon sil bang so aron chi en pon ang ji pusi pherang ke ateng no pherang ke karju pon hut sodak pen lamthe pangdak pon riti. Achela bang so aron sarkar pen ke pangdak pon aron lake chok che la pen komane jongsi Hemkong Long ka tuwar pen kaching koi mate accident det pulote hemkang samate jar chithapnang jilang lapen tangka lak troksi adai tupon nang popusi aron pangdak pon lasila puduar bagri constituency ahawar long sitami driver tum chingrum pon pen perang ke thingno bang so aron prabjin pen puthot laso aron chi enang ji puta driver tum chuning ripon lapela bang so aron jongsi chi en pon pe pulote sodak pen kachi songa siding ponang kokpo puta perang ke karju ahut lamthe Chipaklang pon. News Tech Report Karbiang Long TV9 News. आज हमारा ड्राइवर भाइयों का डिमांड है जो हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारा ऊपर केस दर्ज किया है उस केस को उठाने के लिए हम ड्राइवर भाइयों के साथ आवाज़ देने के लिए यहाँ में उपस्थित है क्योंकि हम जो लोग गाड़ी चला रहा है हमको महीने का रुपया मिलता है 10,000 से परिवार को पूरा चलाना पड़ता है। उसके बाद भी अभी तक तो हमारा हाथ से एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। बाय चांस हमारा आगे में कहीं में एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस समय तो हमारा भी विपद हो जाएगा क्योंकि उस एक्सीडेंट का समय में जो व्यक्ति को हम एक्सीडेंट कर दिया उसको हम हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ेगा और उसको थाना में भी एंट्री कराना पड़ेगा क्योंकि उस समय में हमको पब्लिक छोड़ देगा क्या? छोड़ देगा तो नहीं, हमको तो मार देगा, नहीं तो गाड़ी भी कितना गाड़ी चला दिया। हमारा आंखें के सामने जोरहाट बाईपास में भी ऐसा हुआ, हमारा भाई का एक्सीडेंट हुआ है। उस समय वो भाग नहीं पाया, उसको क्या कर दिया
करेंट का खुता में बांध के पूरा पब्लिक धुलाई कर दिया। ऐसा होगा तो कहाँ होगा? हमारा भी जीवन है ना। ऐसे जानबूझ के हम लोग एक्सीडेंट नहीं करते हैं। एक चींटी को भी बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आदमी को कहाँ से मारेगा? कुत्ता को भी बचाने के लिए हम लोग कोशिश किया। थोड़ी ना हम लोग अपना मर्जी से एक्सीडेंट करता है। और केस दर्ज कर रहे हैं अमित शाह जी, वो वापस उठाना पड़ेगा। हम लोग ड्राइवर भाई कभी नहीं मानेगा, वो वापस atum lo driver to hi do elo da to la sinon por tami nitum unit ekta banai pon lo mane nitum jingwai pon lo nitum mange da nitum dorma puhitami kom he lapenge nitum claim ke dam puhitami nitum gari kebek pusitame nitum pima achisoe hormota nitum bosai pon asonsi do nitum accident vek ji pule nitum pa accident gali nitum ke chipudekte ka accident alam ke lage khopai alam lage lasi chipudekte lasi normal la government pen pima ki thik normal ki thik bange 8 लाख पने ला कि पिनाई ला पेंगे आको जेल 10 बছর ला ता दो नंगी ला बांगे नितुम करते नितुम दरमा निके दरमा के लो निके मसा सरे नितुम ला ना सी 10 लाख आतंका की दोजिमा 8 लाख 10 लाख के आतंका की दोजिमा ला पेंगे नितुम पीमा लद्दाख नितुम कोई ठीक थे ला बांगे लासी नीली नॉन नीली लाइसेंस तमे कैंसिलो गाड़ी बैग बेलो या लहाई लाइसेंस itu mendialog sulile lala so license sulile la so teng de ko pidi gari ve ka le do lang driver tum phan mane kilang rem pu bang ke do vek lo lage anu tina phanta mane non ke माने नि तुम दे ड्राइवर पुगाली लो है ओकर गाड़ी की थे के वेक तुम चोट का लिलो नॉन के निली तुम नॉन लाइसेंसिंग से नंग को का थे के निली तुम ता लासो लाइसेंस हेदी निकान हिनियांग बोंग अनुतिन ता में भेलितिति चिपिदाम ना ला भेलितिति चिपिदाम होके सुरिके फो पोना निली तुम की तुदाम ना लासो लाइसेंस की बोनाय पेन दा नि तुम थांग दा ले वेदालो ला नॉन ला लाइसेंस पेन तमे athema hala pukitu na isi lak ke puange nilitum gari ki veke long le mati lange la si nilitum ke ning duk lo la so la karbeng long driver tum an sutame nangli tum tame chirap siroi nang jirpo tum la ke litum asam okori tum karbeng long det kali chirap siroi nai athema la so akanun leke wang lo pute ilitum ke ili anwan ke kang bolo athema nilita lak ke piun nang litalak ke piun la kiri jia bang si jel si thaprong pute kona pensili tun lak ke poisai piun la ga nilitum ke chidon nun thek the la so kanun bang ke uthai bek nang ji bharat sarkar phanta chuning ri lo nilitum ke kiduk aso la si nilitum phanang lang nai la nitum chidon thek the uthai bek nai la so kanun bang ke nilitum chidon thek the